Teng Tepkol Urnado Nagamta ke Al Nazar, Kum Taru Nangjan ke Linti Jung ke Al Nazar, Badkur Trofi Mentak Ayom Haka Saudi Pro League. Kadba Kerwit Ulamin Jamal, Hadu Shikol Bad Artliki Asis, Haka Baka Barcelona Klub Limno Ek Espanyol, The Saulo Wekol. Kabayan Munik Klub Limno, Yaka Saint Poli, The Sana Notkol, Kadba Limno, Ka Atletico Madrid, Haka Jinglikai Haka La Liga, Persia Eka Sevilla, The Ara Wekol. Kadba Penlim ke Liverpool, Yaka Fulham, The Ara Notkol. Kadba ka Inter Miami, Klaya Kajno Bat ka New York RB, Damar Arkol. Ka Lenti Jung ka Al Nazar, Banjukur Trofi Mentak Ayom Haka Saudi Pro League, Kelan Nangjan. Hadin kelak ban Penlimno Nekamit, Yak Al Kodot, The Ara Notkol. Hakaba yakniki Arkol nagam tak Al Nazar layo bantep da Urnado hakaminit ke Katsan badling bau Jo Filik hakaminit ke Sapruhnio kum taru menta kelenti jung ke Al Nazar banku terpiak Saudi Perliklan Nangjan na Mark Al Nazar menta kladon du new pulai pon kadba ke Baar ke But jaka Al Nazar kadik Al Hilal ke balayo ribu prapon Hakabak Al Nazar klatam yak Al Hilal hadu dah sanpoin. Bat lingba keneka sikol keba Urnado layo negamit kum taru akakar ke jeng u lapoi syaka kendai spa andrupa prakol kabadang duna satang live arkol banpoi syaka thong kasia jarkol. Nang tahaba paipat syaka jinglikai haka La Liga hakaba ka Barcelona klub penlimno negamit yak Espanyol. The Saulo Wekol. Hakaba Ulamin Jamal Ulayo Hadu Artliki Asis. Kata Syah Ferran Torres hakaminit keba kendai. Bat keminit keba Ar Pusan. Kumta Ferran Torres Ulayo Arkol. Bat Ulamin Jamal Ulayo Shikol hakaminit keba Prapunyo. Bat Artliki Asis. Yaga kol kebalai layo da Rashford hakaminit keba Prapu kendai. Kumta ke Barcelona klub penlimno ek Espanyol The Saulo Wekol. Kumtaru ke Barcelona menta kelatamnya ke Real Madrid hadu kendai pon haka mijekin pon haka La Liga. Ke Barcelona nyip kendai pon kadba ke Real Madrid pat nyip pepon. Nakimar life huay sin nyelekai. Kadba haba paipat sya ke jinglikai ke MLS ke Inter Miami ke lekajno bat ke New York RB Damar Arkol. Kum taru ke Inter Miami naki nyusin nyelekai ke kur kat arpon ke badon ke dan ke baar ke mijikan pon kadba ke nas bilepat kelayo kat nrupon naki nyusin nyelekai. Nang ta haba paipat sya ke jinglikai hapdeng ke Sevilla Persia ke Atletico Madrid ke limno hakmat ke Sevilla. Hakaba haka jinglikai ke Beladep haka Champions League Atletico Madrid ke penlimno ya ke Barcelona. Kadba haba pej haka mijikin pon ke Premier League menta ke Arsenal kladon new popon ke Manchester City nrepuwe pon bud balaipat ke Manchester United san pon ke Aston Villa san pusau ke Liverpool san poar. Kini kisan teliki tim kibadon adu akerdan keban ningkong hadu akerdan ke Basan. Kidai tim kiban yorung direct Syah ke Champions League kayom ke Banwan kum taru ka jingya kini ha kedan ke Ningkong bar kedan ke Basan ka Deiru ban yorung direct Syah ke Champions League ha ke jilikai kayom ke Banwan ku Blay Sibut.